دو جوان و زمان کردیه دو میوانن می جوان هنه از وانا بینم سر اکران رژی رجا بکم بینه سر اکران ام جدو و بردوام بکن مروان تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی یالا گلک سپاس بلال تو بخیراتی برنامه پیکان تیوی بخیر سلامت از تنکی هیجانی و ما در باس و تنکی ورا دنکم از یه بشنده بردوام کم لسر برنامه بلال تورندی سپاس توی جیتندن سپاس بلال تول گندی عزیزی لجلبه کند جالبه من آره ببین مناسبته حوالن لجلبه و گندی جلبه سلافت کنی حوالا می جلبه لنرویج لإسفیش لدانمارک لألمانیا گشت که سلافت کنی بین جارا قدو بخیراتی خیر سلامت مروان تو بخیراتی جارا قدن گلک سپاس دکم خالو سپاس خوش مروان از تخازم بپرسم تو چند سالی؟ از 18 سالمه توش کجان گندی؟ از گنده قمرم از تو یعنی توش قمر توش یاپالی آره اره قمر جی واره که حوالن می هجاتی دانه ام به مناسبت سلافن خج بریز لیلا گوین و حجم احمد بوزاغ را تشینن توای گنده قمر و یاپالی را دشینن ما گوتی دو جوان زمان کردی و کنجی دزانن درود بروه 21 شباط روژا زمان دایی که یا جهانی بو مجگوت باوی مناسبته ام برنامه که چکن و کندزانن لآنادول ناوین زمان کردی لبر برو باوکه و تنبونه و برو رو مایه لی ام تخازن مگوت ام دو نموناج درخن آنجو نموناج درخن که هینگ زمان کردی هینگ زندیه هینگ دجی و دو گنجاجی او نمونه از جارا کدن بجوم بخیراتن ما او کیوژی کلجانی و هره از هنک لسر 21 شباط چاوا کرنا روژ زمان زکماکی زمان او که هم بیجن دایی که از هنک بحثا بکم دما کو اونسکو روژا که جبوی زمان دایی که دگریه و مسکریه لبنگلادش آنجیل پاکستانه بنگلادش هنگه تبن کلونی پاکستانه ده بویه لوی داره بانگالیا جبوی که زمان خبه زمان پروردهی او میتینگ چکرنه توی میتینگه دا 5 طلبه هاتنه کشتن جبروه اونسکو یعنی اونسکو رخصتنا پرورده زانستی و چندی و نتوی یک بوی Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Türkiye bir masaklara film kirin ve roja jboy ve dayinne yani Bangaliya jboy zamanı kha لبر خدانه و میتین کرنه و زمان خه بوی زمان فرمی یعنی تیوی مانه که اگر تو بخوازی تشتکی بکی گرک تو جبوی زمان خه کار خبات بکی گرک تو حرکت بکی تو بلوی جبروه و روژاواتی داین یعنی کرد کرمانجه لدنیای هر قومک جبوی زمان خه پیش بکوه خبات انسانستی و پروردهی دکن به این مناسبته ام ویج بینی یعنی ام بینی علی کی دلخوشیه لقلا کی کوملک هاتا وکرین کوملا ناوی خک کون یعنی دمکو کردن آنا چولی ناوین هاتنه آنا دولیت کونا دا دجین که کونا دا دمان مانه و ناوی کرنه کونی 8 انسان میج قلا کی انسیاتیف گرتنه و کوملک وکرنه
ام وانا سپاس کن و سرکفتی جد خازن مت نویس آخه تکانه دا جن نویسو بو ما گوتو بو اگر کو آلیکاری آنجی تشتک لازم به ام پشت بازه ونی ام تشت دست مته ام اجبوی تو او کمالا جیان بکه ام آمدانی او که دا جید برنامه دا جهاتن گوتن لی از دیسا اجل وی داره بیم اگر کو ام کرد لقلاکی در دور قلاکی ام تخازنی و کمالا بردوام بکه gerek em giştik tişkiriye pêdin em desteke pêdin em pê re bibin alîkar va yek ya didiyo jî ji dest me de em herin zimên hûbikin li komelê û bibin endam ya didiyo jî em kurikên xwe bişînin ma li wir zimên hûbikin eger ku me va kir ji me re serkeftineke mezin e em careka din bi vê münasebetê حوالین کو او کمالا وکری یک لقلاکی دستک دایی پشتری دایی ام جاره کدن وانا سپاس کن و زیرا سرکفتن اتخازن ام بردوام کن برنامه خه از مروان دست بکم مروان تول کدر دجی تول کدر هات رو دونه از مروانم 18 سالمه من بریجی گوت از ولایت دانمارک دجیم لور از دمینم و از دانمارک جدایک بوم و 4 سال جی از ترکیه مام لپرانیا جیان من لوی داره درباس بوم مروان بلکی حوال هن بیروانا هر کما برنامه چه دکر او جی توا برنامه ما گلیتنا و دنویسان جی مروان تشتکی خی تایبتی هیا مروان مینا من بیلیل کرمانجی کم دند کنی دنگ نکه ای کرمانجی اکادمیک دند که تشتکی پر انترسان ده خب زمانه یو کری مروان از خازم تهینا گیش بحثا بکی تا چنگ هو کرد تا چما کرمانجی مراخ کرد وانا از 15 سالی بوم و يعني من فكر كر من قوت از كردم از كرمانجي نزانم چما تشتكي بو صحيح از رونشتم مگو تمام از فعل كردي ببن و جخيرا انترنت و جخيرا ابليكاسيون كه جلوسبي جوي داري از فعل كردي بو ديو باوي من دگوتن کرمانجی ما نه کرمانجی راسته کرمانجی ما بویا ترکی یعنی تو هر کرمانجی راست فیر ببه و من جیش خواره گفت تمام از کرمانجی راست فیر ببه و اره یعنی 3 سال در باس بو یرو از هاتم بیداره بجی مالا تاوا مالا خدای آوا کت یرو بوی بیوانه ما بیلال از خازم تو هنگی خبر ناسکرین بیلال و کوچی دزانن از بین بیلال پکانه ده یک جارا دنفسینه جی کردی دنفسینه او جی حست کب کردیا حرمی به یعنی کردیا کم لگون دند کند خازه او کا پیشته هره کرم که بیلال نوام بیلال ايش جالبه ما كنت سمه يعني ست سالمه وكس بیلال تا او کا تا چی پرورده تا چی ترکیه تا چه خواند کرمانجی بین تا چه خواند چه خواند من ترابزون لبحر راش انورسیته بحر راش فینانس سرمایه او خلاص کرد از ناجی استانبول لسر املاق دشغلم Peki ser emlaka yani tüve çağı tip İngilizce dizani, İngilizce dizani. İngilizce bin barxata yani abun baxa barxata ser perverde tome bin baxa barxata anak dizanım. Tabxa okur. Yani Türkler maktel üniversite kiri okuru tuna. Na üniversite tu İngilizce naxondu bu. Bilal ta kurmancı çing merak kir. Şu üniversite ta lavke kir yani ta kurmancı çing merak kir. Kurmancım çam merakı zaten az lügünt hatım dene, lügünt ayıkpum. Maluma zaten kurmancı tank dikir. Hatta dibistarın navin yani tu
yani تو میلمون پولیتیکش نبود تو میلمون کرمانجیش نبود yani من پرس ندکر از yani لقونیا کرمان چهار تنه و بلا نی جمعون نی مهم بو yani نه پرسک بو پاشا دما زاتم لیسه yani من دور پاش خمس کر موگای هنه تاترانه ترکانه işte کرمان چهاره من بخاب خدوک ام چماله ورن ام چماله ورن و دما امرگون بونی کارکر جمار دینه دهاتن جو کردستان دهاتن کرمانجی ما جدایه ما دیگه چما کرمانجی ما جدایه yani از کرمانجم اولا مار دینلی سیرتل جشنه باتمانی کرمانجه فقط هم مرد فهم نکنی yani ام کینی ام جکه هاتنی ام ترین که من والا برخطان işte بره دست به دیروک کر ام چماله برن جکه هاتن پاشه دست به کردی کرد چما کردی ما جدایه طبقه ما جدایه جوشنده این واتم حرمی من دست به کلام کرد کلام برف کردن شوران کلام برف کردن من یک باز جاران yani کلام شور فهم ندکردن شمازنم پست کردن و اوقات چیه yani و گوتنا چیه لبر چه دمیگه دغازه مانه خچیه ونگ yani من fark کرد که yani ما پر جارم بین yani کرمانجی قونیه یا انقره آناتولی نوین yani کرمانجی خرابیه این بیشتر مرواج کو yani کرمانجی کردستان راسته است و yani گوتنا که شاشه yani کرمانجی دوا که جدا همه سرحده یا برفراتی هیه بوتانه یا سورانه هیه یه ماجی برفراتیه جبوه یا ماردینی سیرکلی تنگی جدا هیه اما مبدا فهم دکن ساده نوت بینجا مبدا فهم دکن تانه چند پیوند جدا هنه yani ام هر نی با او که با مروان دما گوت تدید تگو از 15 سال مگوتی از کرد ما چما کردی نزانم تجربه شد چکر از ویج بیجم دیا مروان ماموسته الویدر دانمارکا ام عین الباجاره گیت منین yani malbata که کم ناست کنه کن تشکر مروان جیب شنده والله از رونشتم پاش از چوم بیلکا هیا تو دزانی بیلکا yani ناوند دانستان دنک از چوم ویدره من لینوسک اکستند yani لینوسک دفتر من لینوسک اکستند من گو tamam از هر تشتی بنویسم و من هر تشتی جی نویسی و از روز بروز از کرمانجی خوا پیش دخم جی yani من دب جی کرمانجی بر ندا از نابیجم از دزانم tamam از چه بکم نه از روز از پیش دخم yani ددویجی هکرم فیربورن او که خطنا دم خطنا هر روز مرد تشتکی فیر بکه اره هر روز از تشتکی نو از فیر دبم و اف جی تشتکی پر خوشه اگر تو دانمارکی و کردی بدی همبری هف تو چه قصب کردی دزانی چه قصب گوری دانمارکی والله دانمارکی من سادی ساده و ترکی و کردی من جی لگوری من همانه yani همانه yani اره وکتبن ای باشه انگلیزی انگلیزی دزانی خیرج انگلیزی زمانه گیدیجه هیا نه 4 زمان مالا طابا بجی yani 4 زمان جی نه هندکن بلال جبوی کردیه کو ام ایرول آناتول ناوین چقدر کردی ته دنگ کرن په دیتنا تا گور تا به دیتینا من ساعتی 5 ترکی ساعتی 5 کردیه اما ناو خورتا یه 15 سالی حتی 30 سالی 35 سالی yani ende zar görüp ende yani fort para kadeden Kürdici de kasım birsin. Yani merakak hayat var gençler. Bu naha pırskır sati pinci. Yani mazın bile ya nivi dandıkını sati pinci. Ama yani ravşama ber ve rinde tare. Yani ma xarabuna ma asimilasyona bıçağı işkenayı. Yani asimilasyon az değil tabii amca خلاص کنی هم بعد به کردی تر yani evkek heye em bêjin hemlek heye ve hemla
او ملت مرخت که و تخوازه کردیه اگر کم بکنی پوسنت چند پوسنت لقلاکی هم قلاکی نمونه هاین پیشتا یعنی چند مره کردی ندکن پرسه اره پوسنت هذه چند اره سادی چند نه یعنی بنها یعنی خورد همه یعنی ساعتی هشتی کرمانچه دزان دندکن اما دمانش خبر تنکر یعنی تو پیلان da تنکر پرخه یعنی ترکیج دست پیدکن پاش چاقی کردی دبن هم کردی دست پیدکن پاش چاقی ترکی دبن اما فهم کرن ساعت کردی هایه تانه دانکرن جی yani daha hazır kır, daha amade kır. Ama gişt ki sadece haşti Kürdi tank bekir. To problem tane. Ama dankırna Kürdi yani runan işti. Yani kaç navi az Kürdim iyi hemberimiş karşımış Kürde ve az Kürdi dast bekim. Kaç ve navi. و ortamı tabii ji bajartî jî te ye, ji xandenê jî te ye. Dema yani Kürtlerin üniversite Türkiye'den dikin. Mesela zicala be gündeme kurmancı yani az uçum üniversite dağıtım havalimanı bamara Kürdi tank dikirin. Yani zamanı tadil işte avî nezatim. Mesela günd bamara Türkiye'den dikirin. Aslında kurmancı dizan ne? Ayş kurmancı dizan ne? Hem bamara Türkiye'den dikin. İşte yani bu yani sababa ve çi? Sababa ve çi? Yani sebebe ve ayşe düzenlemesi yani Wang dikir yani işte ayşe tam düzenle Wang dikir. Yani dizanı ayşe kurdu dizanı, ayşe kurdu dizanı ama Türkiye'den dikini. Yani kolay ki mesela تی خواندای تیش باجر تی üniversite خونی تی وای ترکه دزانه ama küçük evi yani havalimanı da kurmancdan dikir. او که جهه یعنی نه دیتنک جهه تایونه کردن آنا چولی ناوین ناو کردن آنا چولی ناوین دا صدی هفتی کردی ایدن دنگ ناکنه دیتنک ونگ جهه تایوی چه بویرا Şaşe شاشه yani hem liver az döl kolay ki yani jikudatım kolay ki belki pazda haval din gişke kurdi dizayım hem gişke kurdi tankir. Yani ben carım kala politike kirin ve be Kürtî kir, Kurmancî kir, me cala qalin nexweşiyan kir, me disa bi Kurmancî kir, me yanî futbol kir, me disa bi Kurmancî kir. Ha demekî yani 10 sala ber ve 15 sala ber ve yani avixwe min jî didî rewş ber ve Tirkiye diçû, ber asîmîlasyonê diçû. Ama ew 10 salin ve ji geştiye. Yani hem li hemû dunê yani neteperverik dest pê dike hem ji we re ye hem jî pekan heye işte vaq ve Kurdan Anatolya navîn işte Kon vaq xorte niha giran dest veke birnebûne heye birnebûn heye yani giran sosyal medya jî heye. Yani li Instagramê çend rûpelane çend sayfayane peyvên Kurdî parve dikin, kilamên Kurdî parve dikin. Yani her tiştek berberkê tere yani me asîmîlasyon bi dîtina min me şikeme. Yani civir şimdi asîmîlasyon ne? Kak dede temiz tayo ki dede temiz ji kamera ji yapali havalek me ev ji tayo ki 15-20 salişin da kurmancı tavat Kurkemê Tirkidan dikine. Yani vajî tabi ew keke dîtineke erê kek dede ama ek kurmancı dizanin jî hene tabi gorêk tutûî yani va dîtinêk tevên ji sedî heftî Tirkidan dikine. اصلا وای لوکیه یعنی راستی وای توایی ناف کردا در باسته به تنه نه کردن آنا چولی ناوین منابع ام خوقشی سوشتار نکن اما تابی و اوکاجی و حمله که باشه که ایدن کرمانجیج مرخت کنه yani belki proje dizanın eğer ku tu bixwazî zimanê dayîkê hibikî meelîmê te herî baş dê bavin eğer ku dê bav kurmancı denkin liman kurmancı pê bi hikirin bidin an fêrkirin bidin ew hîn baş be tabii jê pişinda jî wek mîna li qolekî komalek vebî mert dikare here wira zimên hibike û kurkê xwe bişîne heftekî nizam heftekî rokî du caret herine herin ê hibikin ew jî îmkaneke îro
هم کرمانجی خواه بکن هم جی امه پشگریه پیدن کو او کومالا بردوام بکه مروان تو نها چه دخونی؟ تو لیسه دخونی؟ هری از لیسه دخوینم لولات دانمارکه لدانمارک اگر یعنی پیش روز از پهنک بتر کردی اکادمیک دنکم است خواستم با بکم لی تو پیش روز خواهی چه بخونی چه ببی چه والله من تام برياري خوين نادا من هناك فكر كر ليه يعني بلكي عزيبي من بوليس لفيدري لدانماركي اوقاس اوقاس اري ای باشه سپاس بلال جبوی تو نهاتی گند تا کمالا کنه جدی تو حوالج ناستی تا تی پر جوان ناستی کی تا چنگ دی تو جمرت کاری هنگ روشه او بکی قاله بکی Yani komala acar dest pê yani in mak tijina û gorê wê jî tu poleka tijî kirine yani bên tu kom tu sinfexê tijî kirine yani dest pê kir giran in baş bibe jî ev dikim yani fikra min jî dema havînê hat çî mesela qurseke bi qutayî ji bo zarokên biçûk bûye hîn baş bibe tabii ama ne ji belkî fikrexe planexê yine hene yani ev jî talêb jî zêde ye taleb pir in ama mamoste hendik mamoste me ketane ye mamoste ne ecer perverde dayê in baş bibe yani belkî tu sê mamoste hefte nav qet kar bikin na li hefte çar û dest heye mamosteyeke tane ye yani mamoste jî belkî du ez dibe ev dibe ama rewşexe baş in yani demakê de tu polê tijin in او چنگت یعنی تو نو کردن من لقاله کی چنگ او تکنه قاله تکنه او تایونه چه ha qalê dikine tarê na li qulekê yani li Türkiye giştike min li ser sosyal medyayê li Türkiye giştike yani bi nav û deng bû yani reklama kir yani bêm navê reklam de reklameke baş jî bû yani van nîşaneke ji bo me tare ne perwerdeke van nîşaneke yani em li Konyê henê li qulekê henê Kurmancîxe ev dikinê diparêzin perwerdexe dikin 300 salin 500 salin em li vir van de nabûnî van nîşaneke ji ber giştî nîşaneke înşallah perwerde jî hîn baş bibe niha de tu pol ji bo ne rewşexe baş e ez bawer dikim yani hîn baş jî bibe هینگ باشی ببه باشه یعنی دیتونه تا علاقه داره که جوهیلا انسان مده هیه جبوی کماله و جبوی زبان کردی hayır zaten kemasika mezun bu kemayka mezun bu yani devlet şirketi li mekteben resmi fermi jidede fakat jür yani per kes aknake ve nade bir dersi çıma bana da işin sabah belki lükunda sarı koruk handik bu belki nizam çır bu kes bana da ama komala bu him başlı yani ne mecbura derse mere da haş mervedin ve komala kaydı ki zaten ve paraya havalj dulucam dikin ve ders bakın şahbe duruyor. yani باش بود اگه یعنی اختی کن کرد که خبیشنن زمان کردی کمالا کردی قلا کی تو para mara نده yani Ne komiti evke yani vaki vakıfı به پره yani bir parayı. باشه او جی باش بو کتگو یعنی ما او نکر پرس نکر او جی باش بو ام بلال او که جی دنیبسینی جی یک جارا پیکان مالپره پیکان دا دنیبسینی و مرقیت نویساندن شکده هات چاو او کر تو زیادتر از دبینم تو سر او که ام تشتی که ونه شوپی دنیبسینی Çavakir yani zaten dixand min ji ber nivîsandirê min dixand min hatta min nivîse yekemîn xwendî jî nivîse te bi ser Omer bû. Belkî te bîre te sê çar sala ber bi te ser Omerî eşref Omerî nivîsî bû min naxandibû. Min caran bir nebûn dixand. Yani min tim digo xwastek ez jî benivîsînim ez jî şi bikim zimanê min e. Nivîseke min jî par bibe. Rokê min bi Abdullah Qaya bi deng kiribû ji ser telefon. Yani min gotu baz ama min vajî te fikrî. Yani ez benivîsînim çi bixîne faydexe Tirkî yani Kurdîtê çi ye tu faydexe ne Abdullah Qaya ji min re va şora kir.
تو بنویسینه کلامه که آرشیو بکه واج دواری ما ده یعنی کار که طوله که به وی شورش و من سرچار کلام نویساندن سرچار نویساندن شعور ده دست بکر آتمیر تا بین کماسی من سر نویسه هنه yani bi tevaka Konya denivsinin bir zamanı me herame denivsinin ji bo ve tangi cara şaştı ji dve ama berxedete me inşallah baş bibe. Dana başa pir başa yani dest pêkir axta hink de dest pê nekir tu hinek ketû guman ama niha tu yedin rehat dinivîsin. Tu li ser çi dinivîsinî yani ser çi dinivîsinî zêdetir? Dîvektir yani bala min yani şan kulture Kurdan Konya tu salber ve serpince salber ve avna dikşinin kalam işina ya dala çerok yani harame derbas bi. Yani tişti ve yani şu politike dur Perexel li ser çand û kulturê ser kilama. Başa spas. Gelek mesaj den heval derew dixin dere ser ekranê dixwazin dixin yek cara jî mes dikim lê ez zêdetir mêla xetidim ser mîvanên xê ciwanên hêja û ji ber wê ez zêde ewk nakim mesajek tên ser ekranê naxînim lê hetek dest min rahat ez ê bixwînim. Mervan te tu Pekan TV û Pekanê te her carekî dişopand her kime bername çê dikir tu jî hatî tevlê tibûyî te ji ku derê xebera te bû an jî tu agahdar bûyî te Pekan dît. Valla ez çûm profilê te li ser Facebookê Kak Ehmed yani ez çûm profilê te û min tiştekî wisa jî dît ez pir şaş bûm bi rastî jî ez pir şaş bûm yani min guman nedikir li herêma me û yani Kurdên Anatolya navîn tiştên wisa dikin karên wisa dikin xebatên wisa dikin ya ez pir şaş bûm û min hinek lêkolîn kir paşê û min dît he min got ev tiştekî baş e bi rastî jî ev tiştekî baş e ev li dijî asimilasyonê li dijî tiştên xerab e min got tamam ez ê van bişopînim û ez ê ji roveyên xwe jî ez ê binivîsim di weşanên we de û paşê min got yani tamam ev bi rastî jî tiştekî baş e ez ê xwe bikim endam ez ê xwe bikim endam paşê ez bûm endam yani ev bi rastî jî tiştekî pir xweş e tiştekî xweş hatiye dest pêkirin li gorî min. Ne spas. Em jî pir kêfxweşin ku ciwanên wek te me dişopînin yani Kurdiya Anatoliyan me taqîb dikî û tu me diecibînî an jî tu me qayîl dibî em jî kêfxweşin ji xe min min got bere em Mervan em li bajarekî dimînin ez hem bav bapîrê wî hem kalkî wî nas dikim hevalê me ye Pirêz Abdullah min jî qet ewk nedikir yani min jî qet netifikirî rokek te ji min re nivîsî te got ez dixwazim ewk bikim alîkar bibim eger tiştek ji dest min were ez dixwazim bikim ez ecayîb ma min got min sirf te nizanî tu kû paşê duwa min nas kir îro jî tu bûyî mîvanê me ew jî kêfxweşiyek e Bilal tu niha li gundî tu yani tu şixulî ne tu kar dikî yani Şiغلım ezatım gund yani du se hefte. ew ku te çi yani tu planê te çi ne ji bo şixulê ji bo ewkê Planımın şiغل berdewam dike. berdewam dike Jiyan ser şiغلê tu veng her İstanbulê werî vengerme verme. baş Tabii peşara ji çi dimîne jî nizanim. baş e baş e em ewkek vîdok me heye li ser zimanê Kurdî ye ez bêm ezîk wî bicî bikme ez mezekim ku ez bicî dikim em ê ji duva berdewam kin
زمانی نابردم زمان کرمانجیه از بی زمانی نابردم درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه بم هردی اتفاق بن درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه بم هردی اتفاق بن ساز بندودن بیجم از کرمانجی بیجم ساز بندودن بیجم از کرمانجی بیجم سرانی و زازاکی از کرمانجی بیجم سرانی و زازاکی از کرمانجی بیجم جابین وان بندره از عربی نابیجم جابین وان بندره از ترکی نابیجم درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه من هردی اتفاق بن درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه من هردی اتفاق بن وستن بیجا جوانم استنبوری پرزانم وستن بیجا جوانم استنبوری پرزانم کردستان پرخوشه روشاوی ازانم کردستان پرخوشه روشاوی ازانم درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه بم هردی اتفاق بن درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه بم هردی اتفاق بن وس اوزانا کردم سوزا مزل بردم وس اوزانا کردم سوزا مزل بردم کردستان یا میا بی آلی نابردم کردستان یا میا بی آلی نابردم درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه بم هردی اتفاق بن درابن بیزی و خورتم رابن وردم دماویه بم هردی اتفاق بن درابن اتفاق بن نمروز اره ما گلاوینا پر مساج تن پر حوال مساج شنن حوال اکشاندی دبیجه اره گنده ما بوش بونه کس گنده نمایه تنکی قالی ویج بکن راسته اما با مجاره کردن بسریخه نه امیل سر زمان کردی
برنامه ما پروگرام ما هەیە واژی پرۆبلێمەکە مێ دنە ڕاستیژی گەرەک ئەم ڕووکل سەرێژی ئەم بەرنامەکە چێکن ئەس بێم مەساژەتە هات خواندن هات بیستن ئەم سپاس دکن ji بۆی vê ئەوکێتە Mervan va قرسێک li قولekî ve bûyî tu çawa dibînî Valla ez pir xweş dibînim yani li gorî min ev bi rastî jî xebatekî û karekî pir pîroz e yani li herêma me tiştekî wisa hewce bû û niha jî hat çêkirin bi rastî jî ez kêfxweş bûm çimkî em bi alîkariya vê komelê em zimanê xwe ji bîr nakin Kurdên me zimanên xwe ji bîr nakin çanda xwe ji bîr nakin diparêzin yani çok xweş e gelek xweş e Tu dibêjî derfeteke îmkaneke Kurdên me li qulekî derdora xulekî dikarin herin zimanê xwe hû bikin rast e Bilal tu çi dibînî ser vê evkêtê çi bî yani bangawaziyê te em bêjin ji bo Kurdên li qulekî çi ye ji bo komala konek û perwerde qursa zimanê Kurdî dide ne perwerde qursa zimanê Kurdî dide ji bo Kurdên me Kurdan Xonyê yani bangazî min yekemîn ji Kurdî me tirsin yani per kes dibe ki em den dikin işte Kurdî me şaş e Kurdî me nizam çawa ye yani Kurdî henî şaş henî xerab yani zimanê te ji Tirkiyê baştir e me tirsin ji bo yani tiştekî bitirsî tiştekî fayda bigî tenê Tu Kurdî berxebete ta carekî xerab bikî carekî şaş bikî ta ya sêyemîn ya çêremîn ta bi Kurdika fotil teng bikî ji bo komelê jî mîna Mervan gotî yani dixwaze heşt hevala me heşt hevala me yani înisiyatîfeka ne destpêxkirine bin gever yani xemêrandine dixwaze em jî dest bi alîkariya wan bikin piştbazî li wan bikin Yer me işte yekeke masî dibînîn jî yek kurmancî ji xe bawer jî herin qeyîd bikin herin dersa yani dixwaze işte piştbazî lê bikî yani kurmancî te bû jî nebû jî herî Kesێk niha terin qursê te kesî û den kir li qulekî herî min den kir min ji hevala pirs kir çend hevala Tirkçe hene tu nav da tenê kurmanc tune hevala Tirkçe hene hevala heremî jî hene kurmancê ji Kurdistanê jî hene baş e du komê du ewkin yani du sinifin du du polin sinifin du komê hene erî baş e kurmanciyê dewlemend e yani tu dikarî bi deha ava bîyî erî em gihiştin yani em nêzîka evkê dibin tevabûna bername dibin me gotiye çel pênc deqe saetek ez dixwazim ûn di derbarê evkê de zimanê Kurdî de gotinên xê dawî bên Mervan em ji te dest pê bikin Belê bangawaziyek min jî heye ji bo gelê me ku li herêma Anatolya navîn dijîn ji kerema xwe fêrî zimanê xwe bibin zimanê xwe ji bîr nekin yani eger hûn bixwazin hûn dikarin fêr bibin ne tiştekî pir zehmet e hûn zaten dizanin û hûn dikarin pêş bixin jî çimkî mixabin îro zimanê me dibe zimanekî mirî ciwanên me zarokên me zimanê me naxivin û ji ber vê yekê jî hinek dimire lê em dixwazin zimanê me bijînin û em ê zimanê xwe bidin nifşên din û nifşên nû jî Spas Bilal em gotinên te jî heynin em hêdî hêdî berva qedandinê terin berva ku em programê biqedînin tu divê çi te ji bo Kurdên Anatolî navên ji bo zimên û nasnema Kurdên Anatolî tene ne ziman yani dema ku merîk
کردی هکر کردی زانی تیرا برابر چند کلتور عرف عادت خجد زانه و هتکه برای برابر پر شخصیت چته یعنی شخصیت که هنگ که بخه باور یعنی هنگ بخه هینات که چته جبروه مری کی چند زمان زانین او چند مرنه البته زمان ترکیش بزانن زمان دیج بزانن انگلیسی بزانن yani ne problem Gavidin yekî nivîsandî bû hata bîramîk ez bêm ew dibêjin zimanzane dibêjin eger kurikek bixwaze zimên hû bike hetanî dewdî salî dikare çarpîyên zimana hû bike heta dibêjin heft zimana hû bike ji ber wê dibûy hikirina fêrbûna zimên da pirsgirêk tune li Ewropayî na işte numune Mervan e Mervanî vê gavê çar zimana dizane ji ber wê ew keke yani em dênî serbilindiyeke îro zimanê xec dizane tu dibî çi Bilal min dirêj kir ez mixwast ez tenkê ew bikim kerem ji vir dest pê bikim min bi hemşirekê vetan kir li sala 1973 li çutka Heramê hemşire bê hemşire dibe ki li wê salê li çutka Heramê kes tirke dizanî tir nebû ne mezin ne biçûk ez çûm malekê ji bo dayîkbûnê Ki lawekek hate dinê min nizin ez çawa bêjim laweke hebû yani weqes tirkî nezanim min gotê esker yani esker lawek esker bû navê Merkin esker na hîn dijê lawekê li gund navxe esker yani navê Merkin esker yani em îro li 2025 salê naber 5 sal derbas bê her kes peyeng yani rewşema xerab dîne kurmancı işte xelas bû çand xelas bû teba bû asimîle bûn Halbuki yani 5 sal ber ve 5 sal ber ne perreke yani emre merikiye emre insaneke 5 sal ber ve likun deme Türk'ü nebi. Ve ne per derenge ne per evke ama zul xalas beni yani in bir çağın disa eğer me yani xabat kır kat kır ama çağ beni. Bu veji ve ha zaman yani zamanek lipin garanti devletiye. Yani Türkiye dijini em terin mektebe dersi dibistane yani vara Türkiye'ye Türkiye'ye herkes Türkiye'den dike yani gore ve jî li mekteba li üniversiteye dahil Türk dil ve edebiyat derseye yani zaman di garanti devlet ediyor. Hem jî bê devletin devlete me tune garanti me çiye komaleye işte vakfın dernekin işte PKK yekmine PKK yemine bir nebune vana jmara buna devlet yani hep giştik li duvarı kurdite da duvarı kurmancı da kavrakin. Tağızı pişbazı li van biki û yek duyemî jî ez bêjim yani ji kurmancı fetî neke yani kurmancı min xerabe kurmancı min naçeye ev dawakî min bikenin ev ver bin fetî neke tenkî xeber dî ber kurmancê xe ama xalas 5 sal pir dereng neye 5 sal ber me terkin her zanî xerse ama îcar jî yani îsal jî yani ji basana şiva jî kurmancê xe tenkin xelas kin ber kur kaxin erê yani eger ku helbet yani bak gotinê te rastin kurmancik eğer kêk bijîne xerse berdewam bike gerek bibe perwerdeyî yani gerek merek perwerde bibîne kesek zimanê xe erê li mal merî hû bike ama wexesî ew hûn nake wexesî pê em bênî bikaribe karê xwe zanistî bike hûn nake ji ber wê tedî li her welatekî hem li mal hûn dikine vê carî jî tenê li mekteba hûn dikine heta kî zimanê Kurdî neve zimanê perwerdeyî em nabêne zimanê me ji têlika bervedfinebûnê ve xelas bûye ji ber wê perwerdeyî pir mühim e ez dixwazim rejî ew ka kaya Nilûfer bîne ser ekranek ez bixwînim ji ber ku belkî nehat fêmkirin ew jî mîna tiştîk Bilal gotî tevê tevê dîtina min alaqeyek masîya aqaftana me ya zimanê Kurdiya me bi koçberiya herhalde dibêjî psîkolojiye alozî alaqedar e an jî alozî di statûya bilind cih negirtiye mixabin
میراتا خزانی و تنبونه ما به دست اینخه چاوا زمان و ناسنامه خه برداد بیجیم سپاس از بیم هاتا فهم کرن یعنی ما خواند اگر یک آدن هوا رژی از امتکارن ویجی اوک بکن ویجی شروع کن آنجی کردیا شاش ترکیه باش چتر بیر نکن هر تم کردی جیان بکن اره بلال جی گوتو بو ام سلاف حوالن هجا چاوا و خوش دنگ کرن آوا پیروز دکم از دخوازم هون پیچه گیجی قالان گندن ما بکن لگندن ما لگندن کسک نما مالبات گیشتی کشباری اوروپا بون حالا گندن می چه ببه اری ما گوتو بو و سریخه مجاره که برنامه که گرک ام برنامه که سروی چکن از بیم پیش روزه ده امی برنامه که سروی چکن در علتین اصلا باته کمالت تشتیک بای هری باش بکد کاره بلاوه که بنویسینه و لملت نافگال بلکه اوارن با بیجی جوان ترن قهوه روتنن به کاغذ تلویزیون جوه باشتره بیجی یعنی قهوه روشتنه باشتره بیجی علتین سپاس ام اوكاك هبو رسمك هبو بريز رجي زعمت خط وي بيني سر اكرانه ام ويجي شروع بكن ام جدوا برنامه خه اند بگرن اگر که تشتگی دن تن خرسه از بیم بدات کاز مسکم اینه کاز مسکم جبر کو بام حوالا ندی مدی آید مال داره دویجی دار لسر کوکی خه مرو لسر زمان خه هشن دبه آنجی شین دبه ما خواست از ویجی جوار بخونم ام بلال از خازم تو گوتنن خی داوی گوتنن خی کو بر و توابون ترن داوی و گیدن به کرمانجی ما چنگ تا گوتنی بلال خلاص بونه تبابونه خلاص بونه اره پاشی گوتم داوی بونه مسکی گوتو بس جارا کدم بیشم اره بیزاره چنگ بیزه نه اره اگر Türkiye dişi خرسه yani Türkiye خرسه دست yani pişbazı komale biki eğer la Avrupa yaksa pişbazı pekane le birnabune le Danimarka çend komale hana lawan biki her derse wan Kurdiye begri Kurdiye ber kurka xexi ber kurka yani devlet bun vana yani ba peygamber komale be vana jmara şune devletene be devletin vana jmara garantiye zamanene yani ne devletin ama sazı ne yani sazı Kürden ne devletin ama anlatın kari devlet edikini yani emile Türkiye'den dikini Türkiye'de zani gore ve jazdı çum dibistana navin digo Türkçe dersi az çum lise go Türk dili ve edebiyatı dersi az çum üniversite go inkılap dersi giyek bu yani 8 sala 15 sala bana bu zor bermekhistin zaten devlete Türkiye yeme devletini mecbur yani komele vakıf işte maçı diye gababin ödermi اره تمام سپاس کنی بلال مروان از تخازم تو گوتنن خی داویش کرم خا بیجی ام به داوی بینن والله من بريج قوت از ديسا بيجم فيري زمان خواب ببن از همو قال خوا سلاف دكين كردن برومات و كردن اناتوليا ناوينين هجا از وا همو سلاف دكين و جكرم خوا فيري زمان خواب ببن پیش بخن بزاروكن خواجي جزاروكن خورا فير بكن و بمينن دخير خوشي هذا سپاس yani مروان نمونه که دو حی سالیه و بخب زمان کردی
فێر بووە هەکریە و هەر کەسێک بخوازە یê zimanê Kurdî bike. Eger tiştekî din tune be ez bername biqedînim em paşê ew bikin. Eger hûn bikaribin hevala dînin jêr ez bimînim. Belê em geçtin dawiyê bername em berva qedandina bername hatin. Berîk ez biqedînim ez dixwazim tiştekî bînim bîrawe bîr nekin sibê pêka min tevê dîsa heye Birêz Qadir Çelîk bi rêz Esîn Axgileva bername çedike. Bername li ser sînema Kurdî ye. Mijareka dîsa ji bo Kurdan pir girîng e mühim e. Ez vegiştka dawetî vê bername sok were çêkirin li benda me bin û bimînin di xêrê xweşiyê de êvara we xweş be.